bismillahir rahmanir rahim. Darsu sappo e tammo e nder deftere Hisnul Muslim ya Allah hawrninga sawaba. Fewndo ɗo hiɗen fewndi fi du'a yahugol ka juulirde mo yalti ka suudu mu'um himo fokkiti ka juulirde ko honɗum e du'a o haani wadde karma ko men maaki du'a udhahabi du'a yahugol ilal masjidi faade ka juulirde du'a yahugol ka juulirde mo yalti ka suudu mum himo feewi ka juulirde ko honɗum o haani wowlude ka hoore laawol e hino ɗo ko o haani wowlugol kon allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بصري نورا دونك بخاري أما كترمذي اللهم اجعل لي نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا دونك بخاري كدي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور دون هنا فارilla jangugol dun do ko sunna si on tigi jangi no mari baraji si on tigi jangali kadi bakkade husfawaaki mo ko won tum si tawi Allah okki neddo dino annoraji wowlaadi do hara o hebi moƴƴere adna e lahara donc ta on tigi amu jangol si on tigi jangi du'a arno on bi mana juutu don itta don ka Bukhari ga tunno yona hawnaake si on tigi jangi di yeso ga ka tunno yona e hino do yiltito den kande wotere si firendi be maaki du'a udhahabi ila al masjidi wata sikkuno wonden a wowlay ɗum ɗo kadi ngol bindol boɗewol ɗo ngol ɗon wowletaake ko tiitir onni du'a udhahabi ila al masjid ɗum ɗo wowletaake du'a on ko allahumma ɗo fuɗɗoto bi mana ko ɗon fuɗɗete allahumma on ko won ɗo allahumma ij'al fi qalbi nura onon kadi maake ɗum wa fi lisani nura wa fi sam'i nura وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بصري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور si tawi on tigi yondi nori haka wa fi basari nuran ɓawoga no yona
hawnaki si on tigi jangi ɗum ɗo kadi tum allahumma ij'al li nuran fi qabri wa nuran fi 'idhami wa zidni nuran wa zidni nuran wa zidni nuran wa hab li nuran ala nurin ɗum ɗon no yona hawnaki ta goto iɗo fof kan no yona yalla hawrne sawaba surtout si tawi ko mo ɗuuɗa hunjagol haray kanko yo hunjo ɗi ɓurɗi raɓɓudude ɗon andi nelaɗo sallallahu sallam ko marɗo hikma piiji goo ko ɗuɗɗinirta ko fii mo wawata ɗum ɗo yo waɗa ɗum ɗo mo wawata ɗum ɗo o waɗa ɗum ɗo ko ɗum piiji goo nelaɗo waɗirta ɗum ɗo wonde waɗira ɗum ɗo wonde wona firtodiral ko fii newinalngol mofte makko ɗen c'est pourquoi nelaɗo sallallahu sallama himo yurme en ɓuri ko nene men e bab men yurmete en kon ko ɗum waɗi o raɓɓinɗinaki few fii ɓanginalngol en ko okkata en aljanna danda en yiite jahannama yo Allah juule o nelaɗo hisnamo yo Allah fottindin en e nelaɗo Allah on ka aljanna firdaus amina yo musidɗo julɗo kono heyi amina tun gaynata ɗum la budda dattoɗen kadi Allah hawrne sawaba firen non joni hadisi on firen mo du'a on du'a udhahabi du'a yahugol ila almasjid faade ka julirde e hino du'a on allahumma ij'alni ya an Allah kan na aj'alni allahumma ij'al ya an Allah wadu fi qalbi ka bernde an nuran annora wadanan annora ka der bernde an de jalba wa fi lisani ka dengal an nuran annora wa fi sam'i ka namde an nuran annora wa fi basari ka jiide an nuran annora ka jite an yani wa min fawqi sengo dow an nuran annora wa min tahti sengo le an nuran annora wa an yamini ka nyamo an nuran annora wa an shimali kanano an nuran annora wa min amami yeso an nuran annora wa min khalfi bawo an nuran annora waj'al wad fi nafsi ka wonki an nuran annora wa a'zim li mauninanan nuran annora wa azim li mauniniran nuran annora mauniniran annora dako mauninanan annora dako mauniniran annora bi ma'ana awa teddinanan annora dako teddiniran annora waj'al li waɗana min nuran annora waj'al ni waɗa min kadi tode harami fo an nuran komi annora allahumma ya an Allah a'tini okkan nuran annora waj'al wadu fi asabi ka dadi an nuran annora wa fi lahmi ka tewu an nuran annora wa fi dami ka ƴiƴan an nuran annora wa fi sha'ri wadu ka sukundu an nuran annora ka leeɓi ɓandudun wa fi basari wadu kadi ka ɓandu an nuran annora allahumma ya an Allah ij'al li waɗana nuran annora fi qabri ka qabru an wa nuran annora fi 'idhami ka ɗi'e an wa zidni ɓeydanan nuran annora wa zidni ɓeydanan nuran annora wa zidni ɓeydanan nuran annora wa habili okkan nuran annora ala nurin e hoore annora yo nde deftere no organisi ɓe musidɓe julɗo nde deftere ko buyde yuɓɓodiri ndaari hinde haali taw go'o si a fini taw o fuɗɗor taw ka pinol ma bimbi sa fini ko wowlata kon si a fini ko ɓuri kon ko coñci ɗin ɓornotoɗa taw ka ko ya ɓorno taw coñci ɓa ko ɓuri kon ko ɓortagol si waalol ndaari o hiccini ɗon ko wowlata kon ndeɗa ɓorno o hiccini ɗon ko won ɗum sa waɗi ɗum kon naatoda naatoya ka duus o hiccini ɗon kadi fii naatoygol ka duus e yaltugol si a wi sa naati ka duus ka yalti on watta ko ya salligo o wowli kadi fi salligagol ngol ko hon ɗum wowlata ndehiɗa salligo sa gayni salligago ko hon ɗum wowlata o hiccini ɗon hon ɗum musidɗo julɗo sa gayni salligago ko suba hon ɗum watta ko yew ka juulirde ne ko hon ɗum yaltirta ka suudu ma e ko natirta ko o wowli joni noon ko hon ɗum noon yarata ka juulirde o addi ɗum ɗon e ka ɗum ɗon gasi o ɗon ko fii no naatugol ka juulirde e yaltugol ko fii honno ko honno kadi juulirte ko on ɗum kadi wolta kadi sino dunede ko on ɗum kadi wolta sino juulede daarino deftere yuɓɓodiri ndeɗo deftere hina mere waɗi ndeɗo deftere Allah waɗi nde
ko jaɓetende bi mana ka yimɓe ɓen Allah saakinde tayno fanɗi wi'o ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah e jamanu men mo anda hisnul muslim no fanɗi e julɓe ɓen mo anda hisnul muslim ɗulle kala mo anda ko woni kon e nder nde ɗo deftere haray diina makko kan no manki fi on ɗum piiji goono nder ga andugol ɗi ko waɗɗiɗi ko farilla julde sellata ɓaawo majji donc yo Allah hawrinin e sawaba donc haray watten yila moƴƴa nde deftere eto ɗen janggen hunjo ɗen gollitiren si tawi woni ɗen gollitirde en yeggidata si yeesalam musidɗo julɗo si tawi ñande o ndeɗa yalta ka suuduma a wiyay bisimillahi tawakkaltu ala llah wala hawla wala quwwata illa billah a wonataale ko ɓuri kon 24 a yaltaale ka suuduma ko honno yeggitirta oɗo du'a si tawi nde e naata ka suuduma o a wolay o du'a ko honno yeggitirta a weggitay si tawi nde ɗa yaha ka juulirde o a janggay oɗo du'a ko honno yeggitirta si tawi ko a duhiɗo ɓayɗen andi suddiɓɓen waɗɗaki ɓe yahugol ka juulirde kamɓe ko juulugol ka cuuɗon ɓuri ɓe moƴƴande ko ɗum waɗi hay si tawi ɓe soñjali hoore maɓɓe e perdingol tan moƴƴa eko yowdiri e janngol ɗum ɗo ta no woodi ko ɓuri himmude nde deftere hisnul muslim si a hewti ko tawi kon himmama fewdo ɗon acciti ɗum ɗon yaha ko ɓuri e himmude ma kon mi mana ko concerne ma kon piiji goo sa hewti ko concernama kon ta soñju hoore ma ɗon firu ha wawa hay si a nangali wiigol a hunjoto ɓa concernama fewdo ɗo si tawi noon kadi tammu no woodi hara ella ala nde hunjotoɗa kono mi faala kono ya perdintamma e ko tawi kon concernama acca ko concerne ma kon ɗon fabda bil ahammi fal ahammi fuɗɗor ko ɓuri himmude ɗon eko hikki ɗon kon himmugol donc haray ɗi annoraji toraɗi ɗo ɗi ko annoraji honɗum ni oɗo sahabaji filliɗo o hadis taho ko Abdullah ibnu Abbas radiyallahu anhuma yani radiyallahu anhuma ko on woni ko filli oɗo hadis eggude ene laaɗo sa sallama donc no woodi noon karama koɓe goo wiɓe wonde ɗi annoraji fandaɗi ɗo ɗi annoraji wonaɗi yewtede fi mum ɗo ko annoraji haqiqa bimana ko annoraji ɗi nelaɗo toriyo Allah waɗanmo ɗi ɗeetere ɗe o foppi waɗu annora e majji ñande darngal o wawa yaarugol ɗum ɗo e niɓe ɗen ka ñande darngal fiyon ɗen andi ñande darngal niɓe ɗen no woodi ton c'est pourquoi taway naange ngen no tetta e leelewal ngal e kooda ɗen fof no buga ko yite jahannama allahu akbar taway annora ala nden ɗon ndeññan si wona ommo Allah waɗani annora wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur kala ommo Allah waɗanali annora alanamo annora no wawi wonde kadi hara ɗi annoraji ɗo ko annoraji yaaduɗi e teral ngal bi ma'ana teral gotal be ɗo no mari annora yaaduɗo e makko musidɗo julɗo acci naɓiɗen siro ngon e ɓanjingol ɗin annoraji teral be annora mum on ka faamu am min ina e sarhu mon darde ko faamu am min so haali mi woni yewtude on ɗo mi woni yewtude ko yowdiri e komi faami kon e annora ɗe ɗo tere allahumma ij'al fi qalbi nuran Allah waɗanan ka ɓernde an annora hon ɗum annora ɓernde ko gandal akhi ko ɓurata noon sabu okkude annora ɓernde ko won ɗum ko kulol Allah in tattaqullah yaj'al lakum furqana si on huli Allah to ɗon waɗanay on annora yo Allah ko en annora ɓe donc mehin naɓi ɗen ɓe wi'i allahumma ij'al fi qalbi nura Allah waɗanan ka ɓernde an annora ɓernde ko honɗum ko gandal si Allah okkima gandal ka ɓernde ma iman woni nder ton haray annora ɓura ɗum ɗon gandal e iman ko ɗum woni annora ɓernde e musidɗo julɗo no hikki ɗon kulol Allah to ɗon wa fi lisani ka ɗengal an nuran annora si annora woni ka ɗengal ma musidɗo julɗo a jantoto inde Allah a wowlay ko Allah faala kon a wowlay ko nanini ko faamini konngol mangol wona jaɓetengol ka yimɓe ɓen a fenata abadan si annora woni ka ɗengal ma wa fi sam'i ka nanɗe annuran annora si tawi annora woni ka nanɗe ma musidɗo ko nanata kon ko goonga si haalaji ɗin ko jiiɓodiri wo goɗɗo wowlay fenande nden tun anda ko fenande goonga kan wowlata tun anda ko goonga jaɓa kadi goonga kan directement
ko ɗum kadi a jentotako si wona ko Allah faala kon Allah to ɗon woɗɗina noppi ma ɗin e kala ko Allah to ɗon yiɗa kon immorde e musique kaji e ñoreji e ko nande ɗum a jentotako min naaligoy a nanata a andi nanugol e jentagol no teedi wa fi basari ka jiiɗe an nuran annora gite ɗen ko honɗum si Allah to ɗo waɗi annora e gite maɗen a darata si wona ko Allah yiɗi kon koko Allah faala kon darata annora gite ɗen ko honɗum ko yiɗigol goonga yi'a piigiɗi Allah tagi ɗin taskora ɗi tindinama faade e woodede Allah e mawnugol Allah e teddugol Allah subhanahu wa ta'ala wa min fawqi sengo dow annuran annora e koko yoyi e sengo dow an annora wa min tahti sengoli annuran annora wa an yamini kañamo annuran annora wa an shimali kanano annuran annora wa min amami yesso annuran annora wa min khalfi yesso akan wa min khalfi ɓawo annuran annora ɗiɗo bangeji jeego jihatu sitta bangeji ɗin jeego dow ley ne ɗiɗi ka nano ñaamo jelu nayi ne yeeso ɓaawo jeego bangeji ɗin jeego ni ɗiɗo ko nde Allah jalbinirta takko ma on fof awa ko ɗum fandano yala hawde sawaba waji al waɗa fi nafsi ka wonki annuran annora si annora woni ka wonkima modi siɗa julɗo wonkimakin a wawaki dirisugol addaki e welayi Allah pottinaki e ko mettata Allah subhanahu wa ta'ala wa a'zim li mawninan nuran annora tawa annora ma on koko mawni awa darja imanu ma on kadi mawna wa azim li mawniniran nuran annora tamo be si ima tawano hiɗa teddi e yeeso mum hiɗa teddi e yeeso makko hiɗa mawni e yeeso makko waɗi alli waɗanan nuran annora ɗo wolaka ka watte waɗanan annora jalmuɗo waɗi alni waɗan min tigi nuran annora tawa kala ka nanɗo hito am o feeway sabu am o jokka e peewal sabu ko nan hito am hina haala fi kan si o yi'ilan tawa o feeway o jokka peewal no woodi yimɓe goo a yi'ay ɓe tun andata fi Allah no woodi yimɓe goo a yi'i ɓe tun andata fi cheytane ɓen kan no woodi yo Allah waɗu en yimɓe ɓe tawtara si a wondi e maɓɓe ko ɓe andinayma ko fi Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu en jeeyaɓe ɓeɗo yimɓe ɓe tawata hara si a wondi e maɓɓe ala ko anditata si wona fi rabbus samawati wal ard tawa ko fi Allah anditata fodde hiɗa wondi e maɓɓe kono mi andinima jeyeede e sifa ɓen ɗon ko neema kono noon heɓata ɗum si wona ommo Allah okki yo Allah okku en imanu timmuɗo e golle moƴƴe saabu ko ɗum okkata arjanna nam o wi kadi allahumma yan Allah a'tini nuran okkoran annora waji al waɗu fi asabi ka ɗaɗi an nuran annora tawa ɗaɗi an ɗin ɗatanta dewal Allah tawa ɗi newanto immagol juula tawa newantolan horugol newantolan waɗugol ɗeftari tawa newaninmi wa fi lahami ka tew an nuran annora si tawi annora woni e tew ma ngu cela veut dire ngu hayfanay dewe Allah ɗen haray ngu hayfane dewe Allah ɗen wa fi dami ka ƴiƴan an nuran annora ƴiƴan maɗan welay tawa hande kadi e alhaali ma on foppu koko wondi e moƴƴere wa fi sha'ari ka cikuli an ka leeɓi an nuran annora hawnaki ta annora leeɓi ɗin ko puri si on tigi nawi nelaɗo maaki sallama e no jeeya e teddingol Allah teddingol jomiraɗo puri ma julɗo donc puri ɗin ko annora wonande julɗo wa fi basari ka ɓandu andu fof ma wona nuran annora allahumma ya an Allah eji alli waɗanan nuran annora fi qabri ka qabru an wa nuran annora fi idami ka ƴiyan wa zidni ɓeydanan nuran annora wa zidni ɓeydanan nuran annora wa zidni ɓeydanan nuran annora wa habili okkoran nuran annora ala nurin e hoore annora ko ɗum ɗo mi faminani si woni le woni ko ɓeydi on e ɗum ɗo haray ko immorde Allah siko faldere ko saali tigi falji taw acciduma mum yo Allah hawnu e sawaba torki Allah waɗa jogiiɗo o saayi mo wonɗe mum ɗo ni min mi jooɗi ɗo ni ko ɓaawo alansara juma no tijjande tawtara du'a no jaabo oɗo saayi won nelaaɗo on sallallahu alaihi wa sallam ɓe maakiri ni wonde no tijja leer mo tawata on hara no e oɗo juma no tijja nde tawata hara ko ɓaawo alansara woni
iɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala Allah on mo tawata hara ko kanko woni waawuɗo ko kanko woni seniiɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala ittu ka bawgal makko o yurme o neɗɗo wallifiiɗo nde ɗo deftere yo Allah okkumo yurmede makko nden yo Allah okkumo yurmede makko nden torki Allah to ɗon yo Allah waɗanmo kanko winduɗo nde ɗo deftere hara ko fii Allah tedduɗo o woni ko waɗiri yo Allah nafirmo nde kanko winduɗo ɗon ka gurdam makko e ka ɓaawo mayde makko nden miɗa toro Allah to ɗon yo Allah nafir kadi min o wonɗo firde nde ɗo deftere e haala pular yo Allah min kadi nafiran koko mo woni e firde ɗum ɗo ko anna ɗo o nafiralan kadi laahara miɗa toro Allah to ɗon kala on neɗɗo jentiɗo ɗum ɗo kadi konngol gotol ɗo o weltori o heɓi nafoore e muɗum yo Allah subhanahu wa ta'ala waɗanmo sabu ɗum ɗo naatal aljanna kala on hendiɗo ɗum ɗo o transférani musidɗo makko go'o o naɓanimo yo Allah subhanahu wa ta'ala okkumo baraji muɗum kala on wonɗo sabu noddugol yimɓe ɓen e sunna nelaɗo Allah on e jokkugol ko Allah ɗo yardi kon yo Allah subhanahu wa ta'ala okkumo moƴƴere ko o foti kon nodduɓe e diina makko kam Allah to ɗon ko kanko woni waawuɗo yo Allah to ɗon okku e moƴƴere makko nden anna ɗo o okka e moƴƴere makko nden laahara ko ɓuri mawnude e ko faalaɗen kon ko won ɗum hiɗa andi miɗa andi ko aljanna yo Allah hokki en fo ɗum yo Allah fottindin ko aljanna firdaus musɗa julɗa torki Allah to ɗon yo Allah subhanahu wa ta'ala ittu ka bawgal makko ka yurmede makko ka maral makko o okkora en ko laaɓi dagi ko faggitoren faggiren ɓengureji men ɗin ka anna ɗo koko wonɗen e wadde e fii diina makko kam yo Allah waɗo hara ko o faala kon tigi wonɗen e wadde joddi ɗe e golle ɗo yo ƴettu ɗum o marana en ka makko ka aljanna ka makko o naade en ton o yoɓa en joddi ɗum ɗo on ton yo Allah waɗa hara moƴƴereji ɗi wonɗen ɗin heɓude ka anna ɗo hara ko e yurmede makko e ɓural makko arna joddi golle men ɗen yo o maran en joddi dewe men ɗen ka makko kanko o yoɓa en ton ko ɗum min ko ɗum mi ɓuri faalede yo taw hara ko e yurmede makko e ɓural makko woni ittude okkoranmi komi feƴƴinira ɗo tawa joddi golle an ɗen o marananmi ka makko kanko o yoɓanmi ton si o yoɓilan ton harami malama kono mi andinima si goɗɗo hewti toon tawi joddi golle makko ɗen o perdi o joddi golle makko ɗen haray dhalika huwa al khusranul mubin haray ko ɗum woni perdi yo Allah dandan o dandama musidɗo an julɗo jentiɗo ngol ɗo konngol yo Allah hawrinigo sawaba mi ɗaɓɓira goɗɗo si wona du'ana gollan yo Allah hawrindinan e sawaba ko ɗum mi ɗaɓɓiri julɓe ɓen fof yo Allah hawrini fof sawaba si tawi juuti on yaafotolan assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh